kadeannya kadean sing loh pesu menyen kadeannya jang pas loh pesu alet-alet pesu terus kadean nak drem ngeluluk ulang itu jadian mulai seken sekenau menyingingetin saru tak ketuangi bau naik mereka emang sing lek ada yang duduknya main ngatur ayah kan pan sing lek ya namone akeh pemedaknya dan ini pemedak itu nang ledakan ini mekejang pemedakkan terutama istri-istri oh cantik-cantik nih jolong ada yang bocor yang ada saya potongnya lo cara cang nyep basah masuk di erang tadi jelema ger di jaman ngale saya lo nih potong cara cang wah ngaliak saya ini digumen mengoi yang di dodani sing man ngale mandi jauh ini dah nyak ladasang loh pesu ratu pepayasan di ajang gelung kori terus pajagan nah pajagan jerimpan terus jerimpan mandi aja kebogan jelema brengsek ajom dan timpalan ah mundur angkat berarti pengjelas cinga akan di dadane cinga ratu dadane di yang sarang sami yang moni kejegek lo wali pas itu ini yang limon Bang mau wibawa ngena bang mau wibawa se dua lu apa lu ada tokok jelas kok gede-gede ngonyang bore yang orangnya tuh ada nang ajom ketok anyere saya kalo ini sing mana ngale saya iya ini digumin mengui sing mana ngaliang saya karena potongan lo lain daripada yang lain potongan yang lain bang lain tepu ini sing mana ngale saya mandi jauh ini dah cohang beding di jauh di swarga di swarga iya naliangi cara di swarga di swarga ada dedarinya dedari ken apa ken sulase iya naliangi cara di swarga ada badan dedari ken sulase menyenjangnya dedarinya dedari ken apa ken bangkiange ini orang dedari menek panggul penabung nyik asal poman wadah timpal mereren ngamah nyik sibuk ngurusin bangkiang mana ulian bingung jadi jang orangnya apa sing jang lah bangkiang sing jang yakin bangkiang udiang nyirepot saja nih petakon malu secang na apa takon apa jang awe nang main ngatur ngayah sing apa bangkiang ada sing apa bangkiang sakala sing apa bangkiang udah bangkiang jang nu mengade di bengkel teke tuangi boy mau lengah bangkiang aja biar kene potongan jang pede main ngatur iya harus pede mau dia becet nih dedane dong sae jang cet donotnya nyodok nyaman yang selamatan apuro bu cantik manis metaken jebos apa ketakona ulek tuni alen metaken jebos ke apa ketakona tijo man ngale ukuran celano perlu tahu dawangi dot jangan ada informasi ya potongan cara cang cara ibu dok wah kalau ukuran ini betawa cang ibancang mai kalau ngatur ngayah cang leng puan sing meklano cuma mungkin kene miratu cantik deh pak pinjam ya dosen iburan tolong kedakan di bosok bang sing kecap ini sekana ratu marah cang merasa bangun nang ini dong dunia itu di jeruan kejang selesai
dinya bangun makejang bakal ngetarang gitu kena aja. Belandasan ngigal ini iseng masih jangkunya nyeledek dong Dewa Ratu. Jadi mumpung ke Juno jangan saing jangan ini sing eta ya. Kenah kamu diang. Kenah jang pang manjang ale calon kuranan ini. Barangan ki bos keras titinge bang barang-barang ngirago dini dong. Yen banyak barang dini tiang dini man kuranan ibu ampun boleh Riki. Begitu? 6 bulan kan ben ada karyo. Tanggal ngatur ngayah jak duo gen. Ngayah jak ragane? Ao nyak sing cang ajak nyieng. Sombong. Tak koncang sing ngigel prembon. Meninggal apa? Rejang rente. Rejang renteng. Oh, Kayang lu na di rejang renteng. Yan sa ibu-ibu na langsing-langsing rejang renteng. yang jang landasan Maganti ada rejang. apa? Rejang rontong. Tapi kan sing geng-geng bu nge bang berak neto jadi kan mare tadi tiang ngigal dan pidan gedeanan ken bu potongan tiang Sekun. kuda berat badan tiang pidan tawang bu Kudo. tong Dewa Ratu sedonen ada kopet atau berat badan jangan 100 kilo nengi. Oh 100. Jadi bersyukur jangan ada kopet long tibang. Jelang mo lengah. Nah ikan ada kopet bersuka. Bang berak kulian kopet to merakan jang merakan ragaan ben bede to. Juari ge ngapu berat. Ajan berak jang apa jang awenang berak. Apa ngamenang? Kulian pipes jang sing ngelah. Oh. Pesu sing bani kal ngaleh gae. Oh. Pipes sing ngelah berangkat medem ken jumah to. Medem bangun seduk pasang medar sing nyidang nasi sing ado frustasi jang nengine turun berat badan jang. Oh. Sebelum kopet hidup nu bagiau Bagyo berat badan 100 kaplak teko kopet stres otak peset lah ne tabung ang do bekejang tarik jang do makan kapah apa turun berat badan turun ulian 100 kuda tadi tak yang itu aduh segan-segan dong Dewa Ratu sesona di tiang Ratu madak pang ledang sesona dini to pang mancang ale jodoh dini mumpung ada timpal canggan di dini to kan carane nah ini tiang nunas niki mancang Ratu dadani sarang sami pamekas sana lanang-lanang sira jak kayon dulu sana meli tiang ya Ratu sekan rai cang sing munafik apa kebajangan potongan cara cang pas munafik bajang apa aman man bajang ale jadi mumpung dini jangan dong ayah jang dini obrol cang barang cang muda-muda no. Barang apa? Ajan mulai pokok nih kan kangwang. Barang kini oyongan bang kuluk sing lek-lek kan. Ya Ratu. Engken. Sasiasde. Klangan bapak nyingakeun cang. Kanti nyop kini ragane. Uleng tidur kayang beten cang ngingak kijap. Ampura sira wastane Pak. Masaud jelema madakon. Sira wastane Tanggar ya tanggar. Sira wastane. Ne kolong apa kengken aja ngono. Tak jejah raga. Sira wastane Pak Made. Ledang sesuna rai. Ledang kengken. Marung orang kal nunas jodoh dong Dewa Ratune mirip jodoh. Kangwang sing engken yang penting Kangwang amun kayun ragane. Asana nyajo. Engken ada bayu beli. Oh aduh. Tapi nih kalem anaknya nih. Ya jelas kalem anaknya. Ada bayu beli aduh. Jangan nepukin potongan padahal pedalam cang ragane dah. Potongan. Dia nepukin potongan. Iya, Ramadan bagus genjing. Boy bagus genjing tapi no asan tenagane. Masa Nyak cara sinongan engken meliupi di Semarang hujan gerimis di ujung pandang. artinya Laki-laki zaman sekarang yang berkumis sangat merangsang. Jadi kene beli mate jamongken jelanang-lanangan ini akene. Pokoknya yang jatuh cinta ngajak beli mate. Nih my love cang janina. Jolas yang tadi deh yang beli tebalang kumis sepangadilin bibih. iya mondok sedang ganteng Yang lebih tebal lebih menarik apa tawangi. di jangan menarik Penebal batu lidi kebangun lemah beli tiga. apa artinya dong Yang kumis beli made tebal man ngosodang pipik lemah pesunja. Jadi apa deh yang ngomongnya beli made singkat kata singkat cerita. Mudiang Bang Pok nah. Maksudnya Bang Pok ngusut kumis kengken asana.
Di samping ledang sesuatu mau pica jodoh kencang. Pangbrak beli mati ini nengenah di piancang. Masa kan ngiping ngaigen lo? Aduh ratu nih, lagi bakat di piang dini lah tongo sedong paling jangan deh beli. Biasa jengaan diang nih. Amat dot deh. Ngelian beli made. Pasti sambil berpikir agak. Apa pikir? Adi dua jeleng ini megeling. Dipisahnya di tiang iping ajaki beli bagus semangat ajak menambung mengalir bulan bayune macepol liman titiangi kebar titiang ulung menyungkle Beda tuh medektok. beli beli nyoman jaya perana. Tapi bisa jaya perana. Banyak kedek bengenah gigil. Nenen malu lihat surya kan? Sibuk ngerayu beli mati. Udah jadi nyecang ke ngecat nih. Bekas nanti negak pang beramu ya nanti nak gede negak gampang bangun sengidang. Apa sih kita bangun mesti negak? Tolongin jebos dia. Tuh dayane. Ini serius nih jadi Giolas bangun sengidang nih. Tolongin jebos. Banyak keberatan saya Pak Made bangun. Jadi nyen kalau orang ulungnya nih. Naik beli Giolas nih weh. Itu cara anak ngidih dulung. Pangalus nah. Sekan engken jadi nih. Bang. Badinganyi alit-alitnya di belakang. Engken. Engkenang bangun jadi bangsong jemaah. Ada yang pas dia. Sekan beli Giolas tulungin jebos nih. Naik beli Giolas nih. Yang sekejap kelemah negak ini main. Awak besacung. Mesti kena negak mesti sengidang bangun negak kalau. Nah, tulungnya weh. Weh pacalang Giolas eh. Jadi berangkat berkejingat kan itu. Jadi dikencang nenel. Ada yang mengencang apa? Awak besacung? Suka Giolas bos bangun. Nyen aduh ada sangat nak olas kencang. Ijo ya boleh jangan mites nih. Pak pejalan Giolas beri bos. Oke Pak, belum. Giolas sekan sedang bangun nih. Main ngalen deh. Bikin aja Giolas ya. Nggih Pak. Nah. Bonya olas sana belum isi itu bro. Yang tiap yang ngedatnya nampun yang cara ngabut bling benga. Bang mesra ngedatnya. Itu baiknya di mana belingsir? Bebeki sesono. Bebeki kan? Adine jodoh cari. Misi protes Ben? Tidak ngedatnya tidak. Iya ratu. Nyon jangan selok. Lo mau ngain-ngain. Ayo. Oh itu. Oh. Ais tuh. Mih. Beliago.
Bersuk semua beli. Mulai betak. Beli saponolas ngedat dan ragan di tiang. Jalan-jalan. Aduh kan. Aduh dari sarang sami. Hah? Mina bang di tiang niki jodoh di sana makin di tiang nona sapa si remak de HP kamera tolong foto jebos. Oh bodoh acara gani? Benar. Kawan apa? Prewedding. Ya soal prewedding jangjang di Tegal. Angon dia. Angon mulah balang sangit. An borot sira radosna. Ya. Sing pisageun. Ini jangan masak bangku. Ini bodoh. Kan sira radosna dia. Dan sira wastana. Ya. Naman mungkin. Hah? Naman mungkin. Iki sengang karbit kan bon. Dan kijo janine. Adi jangan mesra. Dek tau. Pokoknya yang bohong aja beli. Kengken kan? Ya kelingan. Adi yang polos itu. Saja satu jaja uli tiang bodoh tak kembali. Jaja satu jaja uli tiang bodoh tak kembali. Nen malu kak yen kak dot nyuang yang edek nggoyang kak. Udut tumben tiang buka kene udut kene wangi tadi rasa Nah udah muspo, udah. jangan takut yang bas makelo aja cangkaan Man, yang namanya gerenyetan menengken. dinya bisa belenjang mulu neben bakat matibo kedatan Kaksan celemonnya dia. Aduh, repot bener aja. jadi kene carane kak mumpung kak kayun ngatur ngayah ngibur semetone sarang sami lan barang-barang ngatur ngayah iya nyak kak barang ngatur ngayah yang kalau mangka hadiah gratis spesial Hadiah apa? Dulu na belingsir menghinap satu hari satu malam di hotel mewah. Di hotel mewah. di Pura Merajapati Sekan lo kulo. jadi ngigal yang joget kak pengiping Aduh. Semua. hah? Jangan lu nanya ke dalam. Hah? Nih sekan-sekan nih bersegar loh nih ah? Oh. Lanjut kok beda. Lelelelel. Terus. Tuh. Ija ngalih tuh. Ajan boling serang ngedir tangannya tuh. Yang lu matiang. Adi gak? Kak. Kengken. Orang nih pengen joget tadi cara ngejok celeng limbo nekana. Tersinggung nih gue. Jan. Ah? Nenak nih ngapa nak bongol nih? Oh, nak joget. Ini pengiping nih, waduh lengah tuh. Mani beli gigi lah pang jelas bunyi. Gak balik. Ada gitu orang. Oh, layan dong. Lemuk tangan itu.
biyak kan, Ekan masalah nih. Oh lah, Mai. Rai. Oke. Tata ada bebuleh jadi. Inge. Negak kak. Inge. Pin mani periksa ngeragana na. Alala. Matur suksema. Inge suksema. Muna negak na. Sekarang nak lisir seni aja nih. Terima deh. Oh, Ini girl. Pedalam lima deh. nah engke. Padahal turunan ken ka itu. Oh, main ngigal pribadi ampura tiang gelam-gelam. Ngai gitu lo mau sehat enak ah? Gelam. Lemeket. Asam urat na kumat. Ale pangibeng nalanan gamale. Mereka na. Nah, ini ada pengibeng bagus nih. Deras. Engken. Tiangak jantungan. Yang legal dah kesiap-kesiap. Pantas si kene kebos kumi di mengu. Engken. Nila nga besinar lasang. Mali je bos tolong ke tempat berias nih. Udah. Kudu nomor WA. Ini cuma kayak masalah kan loh nih. Ngesek sama bapak. Engken ya riwayat hidup na aduh. Ada jag asbo. Yang penting kan ganteng tuh.